غابرين على الحق ومع الحق كما كانوا ونتولاهم جميعا ولا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير. Abu Hanifa ne deydi? Hakikat yolunda yürüştü deydi bu halifalar. Jana murunkuday hakikat menen boluştu. Alardan bardığın жақшы көрөбүz. Bardıq sahabalardı жақшы söz menen gana eskerebиz. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi бұл sözünde iki meseleni aytıp ötken. Birinci 4 halifa turalı. Bu 4 halifa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem közü tiri eken kezinde kanday tuğra yolda yürüşken bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in közü ötkenden keyin dagın, dünya salgandan keyin dagın бұл kişiler dünya salışkanga çeyin ne olgan tuğra yolda yürüşken. Adaşkan emes. Bekem İslam yolunu bekem tutup yürüşken. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi бұл sözünde iki ağımga cevap aytkan. Birinci Rafidiler, Şialar. Bu ağımның köz karaşı boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya salgandan keyin 3 halifa taqta aytkanda Abu Bakr, Umar, Osman radıyallahu anhular tuğra yoldan çıkışıp dinden çıkışkan degen pikirleri var. Kudayım saktasın buladın pikirinin. İkincisi Havaric ağımı. Bu ağım dağın Osman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu anhu jana bul ökövünü erçigenlerdi kapırga çıkargan bir cemaat, bir top bolu eseptiledi. Urmatlı okuçular, жақшы байқасаңыздар, kimlerge karşı aytıptır? Şialar jana Havariclerge. Sahabalar hiç kaçan tuğra yollardan taygan emes. Tuğra yolda bekem yürüşken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu Abu Hanifa aytkan söylemdögü ikinci mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının жақшы söz menen gana eskerүүnүн zarıldığı turalı. Ahli sunnattın köz karaşı boyunca hiç bir sahabanı jaman söz menen eskerүүgө bolboyt. Alardan bardığı Osman menen Ali'nin radıyallahu anhu'nun fitnasından murun da keyin de adiletli boluşkan. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. İmam Bayhaqi rivayet kılgan hadiste ashabi kan nucum fa bi ayyihim ihtadaytum ihtadaytum. Menin sahabalarım yıldız siyaktılar. Alardan kimisine ertsenger tuğra yolu tabasınlar degen. Ademi alardan ortasındağı pikir kelişmeslik ictihat meselesinde olgun. Halifalık üçün bolgan emes, padişalıkta talaşıp alar biri-birimen soğuşkan emes, ictihat meselesinde olgun. Bol mesele turalı İmam Gazali rahmetullahi aleyhi mintib aytkan eken. Ali radıyallahu anhu can ele halifa bolgan ele deydi. Jana Osman'dı radıyallahu anhu'nu öldürgöndördün uruları köp jana askerlerinin arasında bolgan eken. Qasanız Osman radıyallahu anhu bir öldürüştü. Ananın artıdan Ali radıyallahu anhu ne oldu? Halifa oldu. Can ele halifalık oturdu. Öldürgöndördün uruları öte çoğun jana aladın bir kança bölügü ne askerlerinin katarında bolgan. Andiktan Ali radıyallahu anhu mıntip çeçim çıkardı. Eğer de Osman'dı öldürgöndördü uçurda tapşırsam jazaga tartsam. Anda imamçılıktın işinde başalamandık bolup tınsızlık jaralat dep oylogon. Alemi Muaviye radıyallahu anh olsa Osman radıyallahu anh'unu öldürgöndördün kılmışı oğur. Andıktan anı keçiktirүүgө bolboyt. Sebebi eğer keçiktirilse imamlarga baş kötөрүүgө batınуулар köbeyet. Bul kandın köp tөгülüşüne ne bolat alıp barat dep oylogon. Mına uşunday ictihat meselesinde olup biri-birimen pikir talaşkan eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintib aytat. İza zukira ashabi fa amsiku. Eğer de menin sahabalarım eskerilse sizler sükut kılgıla deydi. Menin sahabalarım eskerilse sizler sükut kılgıla deydi. Ötkönde bir taksırımız özümüzün Kırgızstan'dık ele başka bir memlekette turup alıp sahabalarga taşatıp atat. Sahabalardan öte katı söz aytıp koyup atat. Oşol kişi taksırımızga ayta turgan sözübüz sen peygamberden akıllı emessin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağa buyruk berip ketken. Menin sahabalarım eskerilgen kezde sen unçukbagın dep. Sen alarga til tiygizbешиңиz керексиз. Siz tilinizdi özüңүздүн bilgen жагыңызга гана иштетиңиz. Şariatты түшүнбөсөңүз, şariatка киригишпеңиз siz. Sizdin hukukunuz yok anda şariatка киригишүүгө. Şariatты bilbegen adam kayактагы bir sözdөрдү чогултуп alıp туура эмес пикирлер менен адамдарды сугарбашыңыз керексиz. Ol alımlarımız al okuyalar turalı bardığını жазып ketken. Sahabalarda adiletsizliğe çıkarу sizdin işiniz emez. Büyük alımlar
бүт алымдар канча кылымдардан бери сахабалардын адилеттүү экендигине бир пикир менен айтып келип жаткан болсо, сиз бүгүн аларды туура жолдон тайышкан деген сөздү айтып жатасыз. Ошон үчүн кичине урмат менен болушуңуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп жатат? Иза зукира асхаби фаамсику. Эгер менин сахабаларым эскерилсе, силер сүкүт кылгыла дейт, Имам Табаранин риваятында. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: La tasubbu ashabi, la'anallahu man sabba ashabi. Menin sahabalarımды sökbөгүлө. Kim menin sahabalarımды söksө, Allah'ın kargışağı olsun деп İmam Tabarani rivayetinde kelet. Bizden ulu bolgon İmam Şafii rahmetullahi aleyhi, Ali radıyallahu anhu menen Muaviyanın ortasındagы bolgon maселе тууралуу минтип айткан экен. Ал кандардан Аллах Таала биздин колубузду тазалады. Биз ошол жерге катышпадык, биз катышмадык. Эмне үчүн тилибизди аны эскерип кирдетебиз деген экен. Биз тилибизди кирдетпейли, урматтуу туугандар. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи дагы Али менен Айшанын ортосунда болгон пикир келишпестик тууралуу суралган кезде Курандан төмөнкү аятты окуган экен. Бакара сүрөсүнүн 141-аятыны. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Тилка умматун кад халат лаха ма касабат ва лакум ма касабтум ва ла тусалуна амма кану ямалун. Алар небак өтүп кетти дейт. Ал эл bir топ вакыт болуп өтүп кеткенине дейт. Аларга өздөрү жасаган иштери силерге өзүңөр жасаган иштериңер таандык дейт. Силерден алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайт дейт. Эртең акыретке барганда бизди Али менен Муавия жөнүндө сурабайт, же башкасы жөнүндө сурабайт. Бизди өзүбүздүн аларга болгон ыйманыбыз жөнүндө, Аллага болгон ишенимибиз, пайгамбарга болгон ишенимибиз жөнүндө, биздин өзүбүздүн амалдарыбыз, намазыбыз, орозобуз, зекетибиз, ажылыгыбыз жана башка иштерибиз жөнүндө сурак беребиз. Башкалар жөнүндө биз сурак бербейбиз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дагы мынтип айткан экен: эгерде Али радıyallahu anhu болбогондо Хавариж агымынын ким экендигин билмек эмеспиз дейт. Ошондой эле Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өзүнүн васият китебинде мынтип айткан. Васият деген керез жазган 12 васияты бар. Ошол китепте мынтип айткан экен: аларды, сахабаларды ары бир таква ыймандуу жакшы көрөт, ары бир бактысыз мунафык жаман көрөт деген. Бадаи Санаи аттуу китепте дагы Имам Касани рахматуллахи алейхи Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мынтип айтканын келтирет. Абу Ханифадан Ахли суннаттын мазхабы жөнүндө суралганда мынтип жооп берген экен. Ахли суннат ким десе, Абу Ханифа мынтип айткан экен: эки улууну, башкача айтканда Абу Бакыр менен Умарды абзел деп билүүң, жана эки күйөө баланы, тактап айтканда Усман менен Алини сүйүүң дейт. Эки маснын үстүнө мас тартууну жана ар бир жакшы жамандын артында намаз окууну уруксат деп билүүң деп жооп берген экен. Урматтуу окуучулар, бул ошол биздин пайгамбарга жана пайгамбарды көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин, пайгамбарга эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки келген муунга болгон ыйманыбыз, аларга болгон ишеничибиз, аларга болгон сыйыбыз мына ушундай болуш керек. Кудай Таалам бардыгыбызды ошол сахабалардын жолуна түшүргөн болсун. Сахабалардай биз ошо динди башкаларга жеткиргенде кандай сүннөттү бекем карманган болсо, биз дагы ошондой бекем карманып сүннөттү жеткирүүгө бизге дагы Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.